Nongeye kubaha ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Ndabasuhuje aho muri hose, nge turi kumwe ndi Constance Mutimukeye. Mbere yo gutangira reka ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. mbibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze-kwa-ndabaga@gmail.com. Uyu ni umunsi w'amakuru agizwe n'ingingo ebyiri. Ijambo rya kabiri rikomeje gushyirwa mu bikorwa muri Malawi. Diaspora yaba ifite gahunda yo gushyira impunzi muri busi izijyana mu Rwanda. Bizagenda gute ko Kagame atateguye cyomoro? Amateka ya Mahamat Idris Deby wasimbuye se muri Chad. Amakuru arambuye ni mukanya. To see you had some people that you meet through this long journey. They just want to make you disappear. Amakuru yacu tuyatangira muri Malawi, aho ijambo rya kabiri rikomeje gushyirwa mu bikorwa. Barashakira impunzi bisi zo kuzijyana mu Rwanda. Kuri uyu munsi tariki 21 Mata 2021, HRDC iraburira guverinoma ya Malawi kwiyimurwa ry'impunzi kugira ngo yirinde gutera xenophobia, urwango rw'umuntu mutameze kimwe. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Nyasa Time cyo muri Malawi. Ihuriro ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu HRDC yihanangirije guverinoma ya Malawi kwitondera neza ishyirwa mu bikorwa y'itegeko ryayo ryo kwimura impunzi n'abasaba ubuhungiro mu nkambi y'impunzi ya Dzaleka Idowa. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ufite ubwoba ko iki gikorwa gishobora guteza urwango ku banyamahanga niba leta idakemuye iki kibazo yitonze. Mu cyumweru gishize guverinoma ya Malawi yahaye ultimatum, mu kuvuga iminsi ntarengwa 14 impunzi 200 ziba hanze y'inkambi mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo zisubire mu nkambi. Minisitiri w'umutekano mu gihugu Richard Chimwendo Banda yavuze ko umutekano w'igihugu ari imwe mu mpamvu zatumye Malawi isaba impunzi zituruka mu bihugu byabayemo intambara cyangwa birimo intambara gusubira mu nkambi. Ariko ibyo ntibyabujije umuyobozi wa HRDC Gift Trapens gusaba guverinoma ya Malawi gushyiraho ingamba zirinda gukurura urwango ku banyamahanga. Impunzi y'umunyarwanda iciye muri Malawi yavuganye na Ndabaga TV yatubwiye ko ubu muri Malawi barimo kwirukana umuntu wese witwa impunzi ukorera ubucuruzi hanze y'inkambi, cyane cyane abavuga ikinyarwanda. Reka tunumve amajwi y'umubyeyi uvuga uko byagenze. Komera makuru yanyu saho ngaho. Abantu nyine baje ni nanjye basanze mu ishopu, baje nko mu masaa 10. Nko mu masaa 10 n'igihe nibwo bangezeho. Gusa nyine ndi mu ishopu, telefone nta nubwo nari nyifite, nasize mu rugo iri ku muriro. Ubu ngeze mu rugo nsanga wamvugishije. Ubwo rero nyine baje babazaga ahantu wavuye, bakakubaza se waje mu mucuruzi gute, bakabaza nyine imyirondoro yose ahantu waturutse, nuko bakakubwira ngo zana icyangombwa kikwemerera kuza gucuruza. Nyine ubwo naberetse ifomu, se barabaza ufite abantu bangahe, zana icyangombwa cyo mu nkambi, mbaha ifomu, babaza amazina y'umugabo, barandika, ndasinya. Nuko barambwira bati umuntu wese witwa ko atari umuntu wo muri Malawi, leta yaricaye ibyigaho isanga abantu igihugu kimaze kuba akajagari k'abantu, amabizinesi ahantu barayakora nta byangombwa, kandi abantu bagiye baba impande n'impande bazanywe n'ibibazo bigiye bitandukanye, none baje kwipangira amabizinesi muri Malawi. Ati rero turashaka mu minsi 10 babahaye iminsi 14, leta yabahaye iminsi 14 duhereye kuri uyu munsi tubara 14 kuba mwageze mu nkambi mwese, nta muntu ukiri hanze y'inkambi. Hanyuma ibindi biza muzabisobanurirwa mwese muri mu nkambi, muri ahantu mwakiririwe. Nuko nkuko byagenze. Ndababaze se umuntu yemerewe kugenda n'ubucuruzi bwe? Barambwira bati rwose iminsi twabahaye niyo kwitegura akitwa akantu kawe kose wagapakira, warangiza ukajya kwicara mu nkambi, nta kibazo. Ati nta kibazo, ariko noneho nyuma y'iyi minsi 14 leta yabahaye ikintu kizabaho, nta kintu leta ibirebaho, bakwica, bagukubita, bagutwarira ibintu, bagukorera iki, nta kintu leta biyirebaho. Ko twebwe ibyo turi kubabwira ni ukubateguza ibingibi. Bagiye badusigira nyine n'impapuro
impapuro byanditseho nyine banditseho n'iyo minsi 14 yuko nibiramuka iyo minsi 14 irangiye mukiri hanze y'inkambi ikizabaho nta kintu bazaba bari kubaza leta nta kintu izabibazwaho. Ubwo rero nuko baje ari abantu 8 ubwo nyine twese twabyakiriye niba mwitare byabageraho simbizi mutegereze namwe bizabageraho kuko niba ari Malawi ni Malawi ariko nuko bimeze nyine nuko bazi imyirondoro akwaza uri bageze aho ngaho byose nuko. Ubwo rero nyine iminsi baduhaye niyo kwitegura tugafata utwacu tukajya mu nkambi ibindi ngo bikazasubirwamo twese turi mu nkambi. Ubwo rero niba wenda mwebwe muhamenyere niba nundi bijya bibaho bikagenda gutyo simbizi twese badusigiye impapuro umuntu wese uhari w'impunzi badusigiye igipapuro kibisobanura neza nyine uko batubwiraga bakadusobanurira neza uko ibintu bimeze nuko nyine. Ubwo namwe nibi bibageraho rero muzatubwira nawe. Indi nkuru tukirimo turatohoza nuko muri Malawi harawiwiswa ko u Rwanda rwaba rwaratanze hafi miliyoni 4 z'amadolari muri Minisiteri y'Impunzi ya Malawi kugira ngo impunzi zibuzwe amahwemo zikurwe mu mijyi. Ikindi kivugwa nuko chairman ya diaspora yo muri Malawi yatangiye gukangurira impunzi ko bifuza kuzifasha gutaha mu Rwanda ngo hari za bisi zo kubafasha. Itangazo ryakozwe n'uwo mu chairman riragira riti nkuko dukomeje kwitwararika dutegereje imyanzuro bikorwa izaba nyuma y'itariki yatangajwe yo kwirukana impunzi mu bijyi n'ibyaro, turashishikarizwa kugumya kwitwararika kandi tugerageza gukurikiza amategeko no gushaka kwa leta iducumbikiye. Tuboneyeho umwanya wo gusaba abanyamuryango bifuza gutaha kwiyandikisha kuri ofisi yacu kuri uyu wa mbere no kuwa kabiri cy'icyumweru cyiza kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 8 z'amanywa. Murakoze. Ndamage Vincent, chairman. Impunzi z'abanyarwanda ziri muri Malawi kuri bo barabona ari ukurangiza ya gahunda ya General Kabarebe aho yavuga ko impunzi n'abana bakwiye guteshwa umutwe aho bari bose yo za Malawi na Zambia. Reka tuburire impunzi ziba muri Malawi nubwo dukeka ko ibyabayeho umwaka ushize igihe hakoreshejwe imbunda mu kubambura amafaranga muri gahunda ya guma mu rugo baba batarabyibagiwe. Diaspora n'ishami rya FPR rijisha ngo ribangamira abanyarwanda b'impunzi aho bari bose. Iryo shami rishamikiye kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Reka tunibutse impunzi z'abanyarwanda cyane cyane abari muri Malawi, Zambia no mu bindi bihugu bya SADC gucana ku maso. Hagati ya polisi y'u Rwanda n'iya Malawi hari amasezerano yashyizweho umukono na Dan Munyuza ku Rwanda rw'u Rwanda mu mwaka wa 2019 muri Werurwe. Naho muri Zambia amasezerano akaba yarashyizweho umukono mu mwaka wa 2020 mu kwezi k'Ukuboza. Few years again, they stand a monument in the name of the one who was choked, so that everyone may believe that he was their friend. Dukomeje kuri Ndabaga TV, mukomeje kuba benshi bakora subscribe, like, bakanasangiza abandi ikiganiro bagikunze. Reka mbashimire biturutse ku mutima kandi nongera gusaba abatarakora subscribe kubikora. Ingingo yacu ya kabiri iragira iti Kagame yateguye Cyomoro, amateka ya Mahamat Idris Deby. Mu gihe igikomangoma Cyomoro Kagame bivuga ko ari mu kanama gakuru kayoboye RDB, mu by'ukuri umwanya yagabiwe na se atateguye bihagije ngo abe yasimbura Kagame igihe azarekura ubutegetsi cyangwa urupfu rwe ruzatangazwa ku mugaragaro. Ubwo muri iyi kirabo bitewe naho mpagaze ku rupfu rwa Kagame. Inshuti ya Kagame Idris Deby ejo hatangajwe ko yapfiriye ku rugamba nyuma y'imyaka 30 ari ku butegetsi kandi aho yari afite imyaka 38 y'amavuko. Nyamara haracyari urujijo ku rupfu rwe, hari abatangaza ko yaba yakorewe kudeta ya gisirikare. Uko bimeze kose iyo umuntu akoreye Abafaransa iyo barangije kumukoresha baramujugunya nka shikarete
byakwitwa kudeta, gupfira ku rugamba, icy'ingenzi ni uko abaviriye mu nzira Abafaransa bagakomeza ya politike yabo yo gusahura Afurika. Reka tubwire abatarakurikiye ko Idriss Déby yakoze ikosa rikomeye ryo kujya ku ruhande rwa Bozize mu ntambara yo muri Centre Africa, aho pilote wacu we yagiye ku ruhande rw'Abafaransa. Ibyo biratuma njyewe nivugira ko mu mboni ya Emmanuel Macron, Déby est mort, igikoresho Kagame kirakabaho. Mu gihe hatangajwe ko umuhungu wa Déby, Mahamat Idriss Déby, ari uzasimbura se, reka turebe amateka ye. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru West France. Mu muryango wa Itno hari umukurambere Idriss Déby Itno, haracyari umugore we Hinda, akaba n'umunyamabanga wihariye muri perezidansi. Uwo afite imyaka 41 y'amavuko, akaba umugore wa kane wa nyakwigendera Idriss Déby, bakaba barashakanye mu mwaka wa 2005. Hakaba undi muvandimwe Saleh, uwo nguwo akaba ari umuhuzabikorwa w'ibiro bishinzwe imisoro ya peteroli. Hakiyongeraho umwishywa we Hissène Brahim Mahamat, akaba ari umufasha mu byerekeye igisirikare. Kuri abo bose hakiyongeraho abandi benshi bo mu muryango bafunga imipaka yose yageza undi muntu ku butegetsi. None kuri ubu ugiye kuyobora igihugu ni umuhungu we, ntabwo ari Zakaria umuyobozi wungirije wa guverinoma muri perezidansi, ahubwo ni Mahamat, umujenerali w'inyenyeri enye. Havuga ko yiswe Mahamat Kaka, munyirakuru mu cyarabu cya Chad, byerekeza kuri nyina wa nyakwigendera perezida wamureze. Akaba kandi nanone azwi nk'umugabo wambara amarinete y'umukara. Uyu rero niwe wagizwe umuyobozi w'inama ya gisirikare cy'inzibacyuho ifite ibintu byose bya junta, ni kuvuga ubusirikare bwa militaire. Akaba afite imyaka 37 y'amavuko gusa, ariko nanone iyo myaka niyo se yari afite agera ku butegetsi. Ikiri kuvugwa ni kuba uyu muhungu ari we washyizwe ku butegetsi. Uyu nguyu warezwe na nyirakuru, byateye benshi gukeka ko koko ibyabaye muri Chad ari kudeta. Biravuga kandi ko ari umusirikare ucecetse ndetse utaganira cyane, ariko ufite ku mutima abasirikare be bajyanye ku rugamba muri Mali mwaka wa 2013, ndetse ubanye neza n'ubuyobozi bukuru bw'inzego z'umutekano z'inzego za leta DGSSIE ayobora. Kimwe na se akomoka mu bwoko bwa Zagawa, ari bwo bufite abasirikare benshi cyane cyane abasirikare bakuru, mu gisirikare gifite umurava wo kugenda kandi kidahama hamwe. Ariko kuri nyina akomoka mu bwoko bwa Golane bwo muri Sahara, kandi akaba yarashakanye n'umugore wo mu bwoko bwa Golane, Dahabaye Umar Suni. Uwo nguwo akaba ari umunyamakuru mu biro by'abanyamakuru ba perezida. Kubera iyo mpamvu Mahamat Kaka rimwe na rimwe ntabwo abonwa neza nabo mu bwoko bwa Zagawa. Ibyo bikaba byateye umutozi w'ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga muri Sciences Po Paris kuvuga ko akiri muto cyane kandi ko adakunzwe cyane n'abandi ba ofisiye. Kuri we arabona ko nta kabuza hazabaho ijoro ry'ibyuma rirerire. Mu kwanzura, Kagame yari inshuti ya hafi ya Idriss Déby, ariko igihe ibya Pilato byaje kumufata yahisemo kuba igikoresho cy'Abafaransa. Ujya gupfa nabi aba kuri matsi ibihugu umwe akajya gutandaraza ku wundi. Igisigaye ni ukureba uko urukundo ruri hagati ya Emmanuel Macron na Kagame ruzarangira. Amakuru yacu uyu munsi arangirije aha. Reka nongere mbibutse gukora subscribe, like no gusangiza abandi ikiganiro na mwagikunze. Imana y'u Rwanda ibongerera umugisha naho ubutaha. They are sure that they got you because they sold you to them. Those days were horrible. We just wanted to be insect, at least for them. They were safe cause they are too small.